If Jesus say yes, nobody can say no. If Jesus say yes, nobody can say no. Hello, muzemite. Abasuje mwese. Nari nteye akaririmbo k'ibyishimo ngo nimba Yesu avuze ngo yes, avuze ngo yego, nta muntu n'umwe wavuga ngo oya. Uyu munsi guys, mfite ibyishimo so kubabwira ko nabaye, you see, a US citizen. Uyu munsi mvuye kurahira ati uyu munsi icyo ari cyo cyose nzacitangira kubera Amerika. Ni ukuri ndashima Imana yabanye nanje mu rugenzi rw'imyaka 5 kaba ngejeje kuri aka kantu aka kadarapo, nkaba mbaye umunyamerika. Si uko kuba umunyafurika ni ari ikibazo ariko cyangwa se ngo ari ibindi, gusa ndishimye kubw'intambwe nateye. Hari abantu bavuga ngo ese ngo ukwishimira ngo nyine ngo kuba umunyamerika. So I'm happy. Umwana yavukiye mu gahwera agakurira mu ngambi akaba umunyagihugu, mwumva atari byo kwishimirwa guys. Ni ukuri ndishimye. I'm so very happy to be here today. I'm so glad that today I'm a citizen of America. Ni ukuri n'abandi bose mutarabukorera ugerageza amahirwe muzabitsinda, biroroshe. Ni ugushyiramo umwete gusa mukiga mukazabitora tukaja ku celebrating ibirori kuko ni ibintu byiza pe. Hari abantu bavuga ngo se ngo urishima ngo celebratinga ngo kuba umunyamerika se ngo niki wagezeho. I'm alive, ndahari, nageze ku buzima bwanje. Hari abo twazanye muri iyo myaka 5 batakiriho, hari abapfuye, hari abagize ibindi bibazo, ariko me ndacyariho. So that's why I'm thankful. Ndacyariho meze neza, ndashima Imana. N'abana banje bose babonye ubwene gihugu abo nazanye. Oh, so this is touch my heart. So niyo mpamvu nishimye nawe udatereka mbasangize byiza nagize uyu munsi. Dufite byiza tugomba kubibasangiza namwe mukishima. Umuntu wese umfana, umuntu wese umushiti wanje nawe mu US citizen kubera ko nanje namubaye. So ndashimira abantu bose twajanye bamerekeje, all my family. I thank you guys so much. I know you're gonna see this video. Thank you so much for supporting me, my sisters, my brothers, my mother, my father, my husband, everybody in the family. So I'm happy guys, I'm happy for you. I know namwe mumeze neza, murishimye. And mfite amagambo menshi yo kuvuga, ariko reka ndekera aha. Tuzakomeza next time kubera ko nzabaheza na test kuntu nabikoze byose nzabibabwira. Ariko uyu munsi ni ukuri ndishimye cyane n'abantu dufatanyije kwishima, n'abantu banyandikiye congratulations kera. Thank you so much. Mwishimanye nanje, umuryango wanje, abantu bose, inshuti n'abavandimwe. Thank you so much. I love you so much. I know you're gonna be happy to see me. Abantu bavuye mu gahwera, shout out kuri mwese. Abantu bavuye mu minembwe, shout out. Turabanyamerika ubunye, why not? Tokwishima. Kwa nyiravukiye mu minembwe mu gahwera, gakorera mu nkambi. And today I'm a US citizen. So tugacika intege. Aha uri hose, taha Imana itakura umuntu, takureha haba Imana itakura umuntu, ntanakureha haba Imana itakugeza. Today I am here. So thank you so much.